Pati sosagya binabudi batu bahala di bertikenon masuk-masuk mata di bata saya gomba dihirat ke masuk-masuna asa masulu satu betul di tiga ras di basa tapi kurit si banganom masakon saya sahak metau banggabian sahak mata barhorasa sino putih hami rada namin mau lihat emang baru Ihamu kayo namin. Hindi kasi tiyo-tiyo. Ida si pelo. Ang giyak matiyo pa ni dia mutalak ng tujuh saw. Sa lalo pa hamu pagkabi ang parorasa. Molo sa mga dua masih doon namin. Sa tin natin o pa natali ko lang parohok na. Tukso mo ni penaboy terpato pahami to hamak na at kagaling namin na poro namin to aram poro namin. Saya man tali bataman naman ko hipa spaso na. Di mahami. Pagsitalangan. Di atas titigan ako. Doon guys pero saya soal itu lihat dari job na itu radio saya dulu mau dulu. Aku buru ketemu piring na pala 20 kilo sa piring 20 biji Saya hope medyo makapaspaso ng isang muna. ibodo karotas na ibakero karotas iso Dalalas o hamuna. Dahil hope ma yung pagkan ko ngayon sa radyo sa ating salitin muna. Yung sa mga pasa mga borngan. Dahil bago na mahal ko nga di ba sa dinubiyan. Gusto mo ko yung pasatan yung katunamu. Saya oras mga ko sa mga hami ng mga yan. matutu ya itu mau ada kesimpulan Maksudnya kita mau masuk masa itu kemudian satu bentuk kan hulu dari amat kemarin sehingga waktu itu mengundur kemana pun mengundur guru di guru nabi sosial di beri nabi mulut semua pedet kita untuk pasahatan siap kami tulang muna sinaga segala hidup rumah pega asal dapat kesempatan yang batuan nama dokter saksi di mana kita mohon mau itu saja dek kena mohon namu terpatupa kami tulang muna siamat tadi batama tong-tong namang kohi pasu-pasuna matutu asa-asa ina tuksuru tilung tubutyannya di garas nung masaha di basa perti keno majal pasu-pasu perlu besar ke kau chat teman-teman hulia iman hindi balik pasatan natong sundek sahabat itu selalu itu bangga biar sahabat tong nang tu